Da li je XXXTentacion uopće mrtav? Da li su blizanci planirano srušeni? Da li je korona izašla iz laboratorija? I da li će Kipox ikad dojahat do 100K? Odgovor je ne. Mislim samo za ovo zadnje, za ovo ostalo me iskreno zabole muda. Ja sam stvarno obožavao slušati teorije zavjere kao mali, ali ono baš kao mali. Znate ono kad vam je pišalina jedna stvar koja vam izlazi iz kite, te kasnije dođu bol i sperma. No kako odrastam i postajem zrela osoba, počnem shvaćati kakvi su ljudi anticentrirani debili, šta sve neće izmisliti i u šta sve neće povjerovati. Ne vjerujete mi? Koronavirus, najpoznatiji događaj 2020. i razlog zašto sam prošao 8. razred bez da sam mrdnuo jednom dlakom sa svojih jaja. I usput teška kurčina u usporedbi s gripom. U to doba mi ništa draže bilo nije nego li slušat 60 plus populaciju i ostale mlađe jedinke, naravno, kako raspravljaju o tome da li je korona fake sranje iz labosa, da li je to početak nuklearnog rata ili su samo ljudi s retardiranim očima jeli organizme bez očiju. To jest imaju oči samo kaj ne vidi, dobro, nebitno. Koga boli kurac? Da, i zapitao bi se čovjek, kaj stvarno ima ljudi kaj onak nemaju pametnijeg posla nego savtat šupak u fotelji, gled dnevnik i slušaš prece kak sere po svemu živom, onom kaj nije živo i mrtvom, pa na posljedku i korone koje se svi ustrali i više nek je trebalo. Mislim da nam je bilo toliko dosadno i monotono u našim jadnim životima da nam je trebalo nešto oko čega bi se mogli međusobno svađati i sekirati. I na posljedku mislim da nam je ova šuga od virusa došla ko lesbi kurac i pederu pičko. Rat! Brate, sve to nam jesen scenarij koji će donijet glad u svijet. Svi ćemo pokrepat! I ne vremam opisati kako sam sad dobro skinuo svoju babu, sem kaj ona ima još dublji glas za koje 3 oktave. Iskreno, uopće ne pratim ta ratna zbivanja, niti me pretjerano boli briga za nešto što je udaljeno. Koliko je Ukrajina udaljena od Hrvatske? Nekih 1400 km i 16 sati drivinga s karom. I onda mi dođe ove jebene starješine i krenu srat o tome kako je to namješteno, kako je to početak 3. svjetskog rata, kako je to povezano s Domovinskim ratom u Hrvatskoj. Ljudi, saberite se, ne mre to imat veze s Domovinskim ratom u Hrvatskoj. O, zašto ne? Da, fakat dobro pitanje, zašto ne? Odgovor je vrlo jednostavan, otkriću vam jednu tajnu. Vidite, ovdje glavnu ulogu igra jedan vrlo bitan segment, a to je da se taj rat desio prije 30 jebenih godina. Debili žvaljavi!